Salam kanggo ka Bapak Hajat, Ibu Hajat, pangarsa mamah atep dadan apa natep dadan. Pandang makanan medan magaran. Iya. Halan dapat jangan digambar kali dan iya hatur nuhun Ibu Hajat anu bager. Ibu Hajat Dulur anu jauh saya anu akan orang karung suka libur. iya Hatur salat kasadaya dia bisa para kancan baru dakaratiwa ayah ku nikmat Ibu Hajat. Ibu Hajat Guriang Sundang Ibu Hajat Bapak Hajat disarangan Tanjung Jaya Pak Hajat Ibu Hajat disarangan Tandang Kupanganten Madan Magelaran. iya genah wae Ibu Hajat anu bager halang tembang sate kembang bawai garigar kasi wandang. iya Dulur anu jauh lala baraya anu angkai yurang karumpul suka mengaliburan. iya hidup Ada dan anu bager hidup ada Bapakku Hajat. dulur anu jauh baraya anu angkai mama repan yurang karumpul suka mengaliburan. Asik Hatur salam Ibu Hajat kasadaya disarangan ku panganten dia bisa para digoyang-goyang kancan Apa Hajat Ibu Hajat goyang baru dakaratiwa ayah wai salam kanu dipayun Guriang Sundang sop Tanjung Jaya Tandang Mandang Magelaran. iya banyos Ibu Hajat anu bager halang tembang jauh gede kembang bawai galigar kasi wandang. iya oh Dulur anu jauh baraya anu angkat yurang karumpul suka bunga liburan. banyos hatur nuhun Hatur salam kasadaya disarangan ku panganten dia bisa para kancan Bapak Hajat Ibu Hajat Apa Hajat baru dakaratiwa ayah wai dilajengkeun ku Neng Mahmud hatur punten kasadayana Guriang Sundang edos Tanjung Wijaya bet salaya tanda makanan Magaran
tandang Ihahaha. Beler anu jauh Baraya anu akan Yerang karupu sekali beran Haturan salam kasadaya Di abis baru dakarat tiwa Ayah Udah hatur nuhun. Apa hajat? Ibu hajat? Payun deui. Bapak hajat ibu hajat terakhir Apa hajat? Apa Bapak hajat? hajat ibu Ibu hajat hajat? Digoyang-goyang. Sarang Payun deui. sakirang Bapak hajat ibu hajat Saha anjeun Panganten, panganten apa maget panganten. manis imut Ya panganten apa maget maget Iya. saya rugina Panganten. Apa ahli hajat? waris Ya tuh, hajat. goyang kana Ya Bapak hajat ibu hajat ibu bageun saha anjeun apa aduh hajat? aduh saha Panganten. saha Digoyang-goyang. anina Apa hajat? saluran kagungan saha Apa hajat? kasete Ku panganten. kabina bina Bos cucu, bos cucu. aduh ibu hajat saha anjeun Pamah Regi, pamangku hajat. Digoyang-goyang. sasan Pamah Regi, sadusan pamangku hajat. ibu hajat Digoyang-goyang. teh bagus La. ari saha anjeun Pamah Rega, pamangku hajat hajat. Digoyang-goyang. sasa Digoyang-goyang. sadusaha ibu hajat teh bagus saha anjeun Ibu hajat. Digoyang-goyang. Ibu hajat. mana di mana Bos cucu. ibu hajat hari lembur anjeun Pamah Regi, pamangku hajat. Digoyang-goyang. nasa Pamah Regi, pamangku hajat. Digoyang-goyang. Mama Regi anu bagus saha anjeun Bos cucu. bos cucu anu bagus Bos cucu. pamiri gaman gawe Bos cucu. ibu hajat teh anu mana La. Pamah Regi, Ari pamangku hajat. sakalama Teiren. ulah sok gawe Bapak hajat ibu hajat ahli waris sadayangan anu mana Pamah Repan, anu simpati. salah si seramangana panganten apa banget anu bagus harapati sisi jalan Ibu hajat. Digoyang-goyang. dikasih Ibu hajat. Digoyang-goyang. dikadode Ibu hajat. ibu hajat teh bagus mana saukur dina hilir ibu hajat teh panganten apa banget Ibu mana hajat. koring paling nerapit Repan ayah. Mama Repan. Mama Jaya dana Ibu hajat. Mama Repan dari Pantesan. bagus Mama Atep dadan. Kona pikir aku ringkas ngai Goyang-goyang. Mama Repan kumaha tulungan anak Ibu hajat. dia baba Dadan. dia baba dia baba dia baba dia baba dia baba dia baba dipependai bobo Ibu hajat. ibu hajat anu bager Mama Atep dadan. tapi tiap Saebul kata hajat. jamuan Digoyang-goyang. ibu hajat deui La. バティ Iya. 寿司ちゃん Ibu hajat
atep dadan Asa bulan geningan Ibu hajat anu bager ngantosan panutan supi adadan pamangku hajat digoyang-goyang Malaladi adadan pala pamangku hajat Ibu hajat anu bager dianggap pagar jaya adadan pamangku hajat digoyang-goyang ulah adadan pamangku hajat tangan ten pemagat anu bager ada dandai anu mana aki hajat digoyang-goyang aki hajat batek kadan Ejol, anu mulia ini hajat iya batu seueur kegodana mahajat tapi dia mahajat kedelok kebat mahajat hajat anu bagus anu sayang mahajat digoyang lala Gus lawas ye Jumajunan orang pangkat pamangku hajat digoyang-goyang adadan pamangku hajat jauh tidak tetepan tapi teiret durian mah iya ada gondeng masker teiret tularek pegang bapak hajat tadi bagus si panjang tadi durian adeon obos galon pamangku hajat digoyang-goyang aki hajat ada yang tidak bagus si antosa aki hajat digoyang-goyang geola sama ya jauh iya Pak Hajat tapi lihat memaskan adeon batin obos galon genyola sasarangan adeon pamangku hajat bos galon najan kalau mana jungkrang sekarang radio jaya satu ada yang ada bagai jauh-jauhan ya ada ondai masih percaya adeon bos galon pamangku hajat geol ngarasulan adeon bos galon rasa percaya kamu dikasanian pamilakan dilanyepan adeon sanes bos galon pamangku hajat tapi nuntun ada ondel baget tapi nuntun kesayang hari rekan kurigena adeon bos galon pamangku hajat panulakeun iya Mama Regi pamangku hari hajat rekan digoyang-goyang Mama Regi pamangku hajat ada ondel baget jiwa lupa bang sok mai Mama Regi pamangku hajat nu palih mana kamana digoyang-goyang jalan cibu Mama Regi Modal jakma kaci mandiri kasang adi kalau mon mandak mah ada ondel bager mon mandak tunggal diri adeon galon pamangku hajat sapanjang urang gumelar lola hari ulah kendatnya itian adeon obos hari galon mutu pamangku hajat adeon digeolak
goyang goyang no awan kena singkiran ha 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 ayah oleh daun awe ayah oleh hari lancang borok sok ditawuran apa repan adai abah repat lain Paliman. baca Apa dari yuk? keningan apa repan daya dewan dai daya no sayang abah repat dia bobo dia bobo dia bobo dia bobo dia bobo dia bobo di pependai meme bobo neng Adeon balon anu Pamangku bagus hajat samo digoyang-goyang jasar malandi Adeon galon kaca Pemangku hajat. piring di sisi cair Adeon bos galon kebasan Pamangku hajat kapi loli da loli siang